whakatulo atu. Tapu moe o tua o ku awhio I ho tau lotolotonga. Tapu moe tale e kita o I waa e lau tohi si I moe ako lotoloto ai pule anga he peti tā ke I whanga. Ka koe whakaafe whakalangilangi ki he polo kalama fua ki pale I Save the Children tonga. Tapu moe tale kita o e Corporal Services Division, lo la toko taha. Tapu moe Save the Children lead I tonga, Lilieta Takao, pea ki he program and partnership manager for Tonga Safe and Resilient Children Program, ma imoa mawhileo. Tapu moe toko ntale kita, kau inispe kita pule, kau ofisa, kau pule ako, kai umaa ai kau whai ako. Tapu moe ngahi tauhi mātua, pehe ki ngahi maheni. Pea o atu heni ai whakatapu mawahe, ma ai whānau wako, na anau kau atu ki he whē auhi, whikau aki, moe malui o I whānau. O ku uhingai e tau whakataha I he pongpongini. Tapu atu ki he kau whai o ngongo, moe ngahi le tio whakamafola lea, o tau kau whakataha I he pongpongini. Sola mohavulangi, moe ngahi kau ngā mea. Kai ata moau e whainga maalieni, ke whakatau lama atu, e tau polo kalama ke pongpongini. Ke kamata e tau polo kalama, o kou whakawhi e atu hena so saia tōne, koe taha ia e kau ofisa ko, ke ni tataki ki tau tolu a ki ai loto. Malo. Pege hoka te tau polo kalama ke whaha tau lotu. Ore peke punake ke tau hiwa pe mua I he te au hongo fuluma whaa he mi. Vespe ua, peka hiri ia peka toki whakakato atu ai tau lotu. Te au hongo fuluma whaa he mi. Eiki koe ofa au, koe moana loloto. E ngalo hifo ki ai, e ngahi angahi ia. Pea kua ufi ufi, e ku kovi kotoa pe. I he vai vai hoksino, pea vai vai moe loto, e poupou e taulani, o kulau maari e hori. Pea ua ngoi o ilo, ai o whatai ngata.
mafi ko sihova koe ko koe o mauwhanga anga ko koe ai pe ia ho mau nofu anga pia me he tau tangata he tau tangata ko ho mau o tua pe ai a Fiona o i kai ke toi ai ha mau o tua pia koe o tua koe na e hapai e tupou uruaki atonga o tuku atu e tau kupu alo ofa e a Fiona a honi mau kei whakamooni pe e Sihova ki e ngahi whakatupu pe mo ngahi whakatutua e a Fiona na e whai ki ho mau mamani talu pe a mehe kamata anga o ku mau kei mamata pe ki ai i he ngahi a honi pe a oku whakamooni mai e kei pehe ai pe ia o au ki ngata anga o university ai au ku mau ia o ku mau whakamooni e pongi pongini ki ngahi alo ofa lahi a Fiona mau a hake a honi ulo mai hono la a me lave mai pe hono ea me ongo mai ai ki te ki mau tolu ai alo ofa e a Fiona o ku kai pe ke iai hataimi e mamotu pe ai osia ai ofa e a Fiona po ke fai ki te ki mau tolu fa hinga tangata ko e pongi pongini o ku mau whakawhita ila ko inga ko e polokalama ko ni na fai hono foko tu pe a whetoka ki mai kia e mau ngahi amanaki pe a mo e mau ngahi whakaukau kai whakawhita i ho mau lau maari ko ke whakahoko ki mau tolu pe a mo e ahoni pe a mo hono polokalama o i kai ke mau toi vei ua ka ku mau ilo whakapapau pe a ku mau whakamooni he pongi pongini ka ne tae oua koe pe a moho kau pe a moho toko ni kei kai a mau tolu ai pongi pongini pe a moho no whatongia ko tala whatongia pe mo whakau kau na e whai e he tunga mātua kau mai tunga whine mātua o kunau whakakaunga tāmaki i he tawhaaki koeni ka kohono pou i pe ai malu pe a moe hao a e mau whanau me he ngahi whainga taa o e taau o taimi ka umahe ngahi whainga taa ke o kone hakea ho mau whonua i he ngahi aho ai au mau iai e a whai ai bea me ngahi whi au pea koe ahoni o ku mau omi ke whakalangilangi pea tālai ki nau tolu na nau i kuna i he ngahi whi au hi kotoa pe pea koe ia ku mau whakawhita i atu o tu ke hoko e mau amanaki pea mo e mau whakaukau o hange ko ia ko whakotuutu na e whai pea ku mau pore mo mau fie ai i he hoa koen pawhitai lahi o mau lau maari e Sihova o ngā koe kei whalau maari e lelei a e tangata eki whawhalanglangi o e whatongia pa mo e polokalama o e pongi he peta kei whanga ka koe tare kita ia o e waa o ngahi lautohi ka umaa e ngahi ako loto e o tongat o mau whakawhita i pe ki he a Fiona mahino pe anga e tūkunga e whono ngā turi mai pe ki he whatongia e pongi pongini mau whakawhita i ho whakaurere i mai ai ke ne au mai e ne mea i he kātoanga o e aho ai au mau iai ka ia ko ia ka ku mau whiwhia ku mau kau whakataha e a molola ko e taha pe o e kautare kita e potunga o e ako ka umaa alirieta ko taki ia o ta whaaki koeni o nau tokanga ki nai malu pea mo e hao e mau whanau me ngahi whainga taa ka umaa ngahi taau o ea ngai whanonga anga e o kumau iai o kumau iheni e unau iheni e houa koeni ke nau whakamooni ke mahu inga o ngā au e koeni o whakahoko ke hako tupu o e whanua koeni whawhita e ho mau lau maari e ku hao pea malua e tokontare kita kau mai kau ofisa maolunga kau mai toinga kau ofisa ako hao pea malua e kau pure ako kau mai kau whai ako kau tauhi whanau o ku mau lo noku he apini ke mau whakamooni hono kotoa pe ke mahu inga o ngā au e ko whakahoko whiwhi a wheko ho mau loto ku mau kau whakataha pea moe si whanau kau ke nau tolu ai kau i kuna i ngahi whi au i kehe pea mau i heni ke mau whakamooni hono kotoa pe
ko ngahi tare niti ka mai ngahi tau ke be mo ilo na ke whakanau nau aki nau tolu whakafo i toi. Mea kumaga tō ngai ai ngahi kuna e ahoni. Ka kumau whakamooni be ko ngahi tare niti be ia ai afiona. Mea kumau iheni ko e whakalangi i be ai ngahi tare niti be mo ngahi whakakoloa ko ke whakateunga ka ke mau whanau. Toko ni mai holau maari e o ko ke afio mai ko heki polokalama vai e o e pongpongini ko hono whakahonga i be mo hono whakailonga i. Pea mono fua ki atu ai ngahi pare. Ke ki whanau na nau i kuna. Ai ngahi whau ke heke. O kwhelawe i pea mohono tokanga i kina i pe. Pea mono tataki ki nau tolu. Ko i ngā koe hao mo e malu e nau mo ui. O ki nau tolu e ngahi kautaha. Kau maa ki nau tolu on kotoa pe kumau kau whakataha. I he pongpongini pea mohono whatongia. Mau whakawhea pe holau maari e ke tokoni mai. Ke whaia ngai pe mua o mau tāpui kina. Toko ni mai aha lau maari e, ngai polokalama te mau whakakakato he aha koeni. E tuku pe ke aha fia pa moha maa whana. Pe aha ngai whakalotolahi te mau whai. Ka ku mau whakahoko kotoa pe ia. E funga ai tokoni, a mo e kau mai ho lau maari e. Mau whakawhea atu ho lau maari e, ke hifo mai, ke tau kau mokoe, i he whatongia e pongipongini. Ka ke tau whanonga, ko aha ngai whatongia ke whakakakato, ke tuku pe mua ke tau whakakato pe mo e afiona. Toko ni mea lau maari e, ke tau whiawa pe mo e afiona, i he toenga e polokalama e aha koeni. O maulotu mokore kotoa pe, ai ngai mea non kotoa pe, i he wafa pe ia, sisu kalaisi, ka ko mau whakamoui. Amen. Whakamalo heni i he lotu lelei ko ka mata ke tau polokalama i he pongpongini. I he whainga maari e koe ni, o kou whakawhe i hene ai tokonta le kita, waa, e ngahi lau tohi sii mo yako loto, e ti whakahua ke ne whakahoko a e lea talitari o i pongpongini. Kore mo ke u whanga atu pe i he tamalo e whanua. Ta mo i lotu ko kamata ki he whakataulama o e ahoni. Ka e ata mo koe whainga maari e koe ni. Ke whakakakato atu e whatongia o e pongpongini. Kono whakakato atu e rea taritari o e ahoni. Pea te ke whakakato e whatongia o e pongpongini. Tau kau whataha bebe mo e lotu lelei o e pongpongini. I he taritari e lau maari o e eiki. Ko hi ke ne tofa ho tau hala i e ahoni. O tau taritari. Ai huafa tau eiko si suka lai si he pongpongini aki ai tau pas. Naro. Tau whaftai ko tō peke o tua mafi ko hi ko e whenga maari o e mo ui. Kune ome ki tau tōru i he pongpongini. Pea pe foki kia te kinau tō kutoa pe o kumea mai he o pe o tau whaftai. Malo apito e ne tō whahala. O whai ahono taki hala ki tau tōru o tau ngai hala whanonga. O tau au si ai pongpongi whakakoloa ko eni. Pongpongino ku fia foki ke taritari ai whakalangi o e ahoni. He peti i soa tā kei whanga. Wange koe whakataulama e ahoni, koe tare kita fokia ke waa o e lautohi, pia mo e ngahi a kolotoloto. Koe hui koe ne lawa ke whakakakata mo mea mai he pongpongini, ke whakahoko, ai ki i whokotutu upolo kalama o e ahoni. Pia i he takere ho mauloto, mo maulau maari e, whakalangi, ai mau fia ke talitali lelei koe i he pongpongini. Mau lawe i pe ai lahi e ngai whatongia. Toki riu mai bia mei toki lau me he foi one he pongpongini. Ka neongo ai api e taimi mo lahi e ngai whatongia. Kau kei lama pe o whakawhainga maari e ho taimi. Ko hi ko ho maho inga ia. I he hako tupu e whanua ka koe kaha o tonga. Ke whakakakato ai whatongia o e pongpongini. Pe aku mau fia. Ke mau talitari lelei koe, i loto hounga ia, i e pongi whakakoloa ko eni. Pe mo i mau tala monua atu i pe, ko hi ke fua whantongia o e ahoni. Fia foke talitari lelei, ai tare kita e waa o CST,
alola ko hi ko e lango maki fatongia mo e pou o ku fai ke he ako pea ko taha fokene ka utare kita he wa o e potunga o e ako ko e fe pou aki o ku tau fai no ngā o ku tau fai o ku hoko pe ko whakakoloa pe ku whaingo fuange ngā we i he fe pou aki o ku fai taitale lei foki a liri e tatakau ko i ko e a whakawhainga maari e ai ngā hitokoni ko toa pe ko hi foki ke whakakakatua ke whatongia koeni ki he ngahi taumua ngā ue ko hi ke malu e tau whanau ke whakahauwhi e tau whanau pia me ngahi tau e hala whanonga pia ku taitai lelei ko e lirieta ka umaho ka ngā ue i e pongpongini taitai lelei foki modoro ka upure ako ka umaha e ka u whai ako pia pehe ki he whanau ako pia mehe kalas taha o au ki he kalas malu o ku tau kau whakataha i he ahoni o ku fia ke tali leiki modoro e aho whakakoloa ko eni pia ika inga dai uka tau meha e mau fia e mau sio atu ki ho mau lava mai i he ahoni neongo koe ki ngau na whai ko eni o ku hange hano whakapare i ki modoro ki he ngau na whai ka o ku fia be ai potunga we ke taitai leiki modoro i he fini a so ke taitai leiki he ngahi matua ku tau kau whataha i ahoni isi i pou mai ke ako e tau whanau malo au pito pe mo taitai leiki modoro mo mea mai he ope tau kau whataha i he ahoni o ku taitai leiki modoro i he ahoni i tau kau whataha i he ngawe ahoni pe mo e tala monu atu ki he toenga o e whatongia o e ahoni o whapeke hifo e lau maari ai o tua ne kaki ki tau tolu e au ki he ngata anga o e whakaosinga o e ki i whatongia o e pongpongini tuke tau mau ai keresi pa mo meino a e ki pehea ki rea taitari o kou whai lewe malanga ato tau watu Whakapalohe ni hono taritari lelei ki tau tolu i he pongpongini. E whainga maali e koe ni, o ko whakawhi e a hene a mai i moa mawhileo, ka koe Program and Partnership Manager ia for Tonga Safe and Resilient Children Program i Tonga. Kene whakahoko mai haki i whakamatala no, whekau aki pea moe tau mua, pea moe pui tua o e whe au hini. O ku hingai e tau te fua i heni he pongpongini malo. Tap ke hawhia o toa i o tau lotolotonga. Tap ke he taumua e aho. Pea kou kole, ke ukau whakataha atu pe, pea me whatap kakato, o e whanua mo e lotu, ka ata mo oko e whainga maalieni, ke whakahoko atuai, ai ki tānoa no whekau aki, pea mo e porokalama koe ni. Ki mua ia o kou puke e whainga maali e koe ni, ke whamalo ia e ofa, pea mo e tokoni ko ia, pea me pule anga o Australia. O malawai ke whahoko ai porokalama koe ni. Kai whafou mai, e whengawe aki, pea mo e potungawe ako, me ako ngawe, pea mo e Save the Children Tonga. Ko ingoa ai porokalama koe ni, ko e tuu kalikali, mo hao ai whanau Tonga, pe ko e Tonga Safe and Resilient Children. Ne iai pea ngai whatongia, ke mui ofi ki ai porokalamani, o kau ki ai ki whiauhi, ko ia nā mō kau atu ki ai. Ko e whaunga ko ia hano whahoko ai whiauhi. E po tala noa pea mo e taumua e pongpongini ka pehe ki hene kaungawe. Na e whai ai loto, pea whai ai tala noa mahino, ko e uhi pe ko e whie mau, ke au atu ke tek mautol whanau, ke kau whai ako, ka pehe pe foki he mātu ai uhinga e ta me makatuunga e aho koeni. Ai whie mau, ke malu pea mo hawa e tau whanau. Ko e whiauhi koe ni ne vahe ia ke ngahi categories ke he kehe e tolu. I he kalas taha ke kalas tolu, na e whahoko ai whiauhi tā posta. Ko e kalas whalewa pea moe ono,
na nau whau e ki nau tolu ai whanga ki mau, i he lea whakatonga, pea moe whakapiritania. Pea koe Form 1, pea moe Form 2, na awe kia te ki nau tolu ke nau whau ha whanga ki SA, i he loua pe, i he whakatonga, pea moe whakapalangi. Koe whakaamu koe ni, ke kei whakaiwi ai pe e tau lea, ai au ku tau pole aki, pea pehe foki ke he lea whakapapalangi. Tupu me tōlahi koe ia e whanau, i he lautohi puleanga, kai pehe foki ngai ako loto. Ne whai le vai e tala noa ke rak whahoko whakawahenga e whe auhi koe ni. Pea toki unuhi mai me ai ai kau tūki mua koe ni, ke nau vei pā, ke ngahi pale koe ia i he national, pe koe ola whakalukfua. E ngahi wahenga taktaha, ne wahe ki nau tolu ke ngahi tau mua, pe koe whim kehe. Ko wahe hihifo, koe whaunga no taofio e whakamamahi, pe koe anti-pooling. Ki wahe haha ke uluaki, ke health and well-being. Wahe haha ke ua, pea moe domestic violence. Pea ko wahe kolo leva, I track awareness. E ngahi ka veinga pe koe whim koe ni taktaha, ne whakamau i he levolo kotoa pe. Pea mei he kalastaha, o au pe ki he Form 2. O kui kai ko au nau whakamau i, na iai pe ki kau whakamau, ne whiri ke nau hanga whakamaka ai ngā ue koe ni. Pai he ngahi ola kotoa koe ni, o kui iai pe hono whanga ki pale. Koe whapale i pe ki mautolu whanau, malo e kau mai. Koe hui pe, koe tau whainga kotoa, ki ho mou malu, pea moho mou hao, i he ngahi whaitu kotoa pe, pea me he ngahi whainga taa kehe. O ki kai ke ngata pe e whanki i pale koe ni o kuwhaki atu, o ki ai pe me ngahi pale makehe. Ko loto lelea i pule ngāue i he wā project koe ai Global Partnership for Education, ke kā watu ai uluaki, pe koe tūki mua koe i he SA, i he Form 1 pe moe Form 2, lo ua pe i he whakapalangi moe whakatonga, kai pe he whoki ki he poems. Ke ngahi journals koe i a kunau lolotonga ngāue ki ai. E waweni pe whanau, hao lau ai ki ngā ue koe nā ke whahoko. Koe tūki mua koe i he poster. Ka pau pe te mō mamata mai ki ai, koe ngā ue ni ai whanau. O ko mai pe o whotua ti muani. Pai hoko ia koe resource ke potu ngā ue, kai pe he whoki ke Save the Children. Koe hui pe koe whihi ai ngahi scripts koe ia ne tāna ki mai me ngahi ako a ho o mou ngā ue, ne whiri lewa ki kau whakamau makehe. Ke nau toi CV iange, pe koe nau hanga moderate, ai mea koe nai whakamaka mai e he kau whakamau koe ki mua. Pea to'o lewa pe iai, ai uraki, hua pea moe tolu, ke he ola whakalukfua. Pea au iai pe pea mohono pale ia o ona, pea koe pale koe ia aku whaki atuia ki he ngahi ako, koe whahounga, ai ngāue, ai whai ako, pea moe whanau i loki ako. He koe ki ngāue whako e ni, koe ki school-based assessment. Koe ngahi pale kotoa koe ni, ne whai pea e whakaamu, e mau mai ho mou ki kuku he ahoni. Kai mea pango pe koe tuai, pea ko kore whakamole atuai. Ka e hau atu pe ho ki pale. Ka pau e kai ke mau he ahoni whanau, te mau lele atu ki mau tolu, ai ko mau wala koe, ko kutaki e, ke whakahau atu ai pale ki a koe ki loki ako. Manatui, to ho certificate i he monite, pea ka pau kai ke wa atu he monite, koe fuoloa taha pe koe tūsite, ke whakau atu ho ki pale. Ka koe ahoni, e whaki atu ho ki certificate i a koe. Koe ngahi pale paanga, pe koe pale koe ia e tuku pe ke tok whakahoko atu, e he waa o primary, ai pale koe ia whakahoko. Ke ngahi pule ako, o ngahi ako anga, whakamole, tok o mai e hingoa koe ia, ke ave ki whale paanga ke mo lava atu, o mau mea ia e pale koe ia, ai ngahi ako. Ka taki pe i he whakaloloa, ka koe mahu inga e aho, ke kau whakataha, ai whanau, ai mātua, ai kau whai ako, pea mo i potu ngāwe ako, pe he whoke ngahi wa ako toa peo ku nau kau whakataha mai, koe uhi koe malu mo i hau e tau whanau, ke tau kau whakataha whoki, e taimi ko toa pe. Ke malu mo i hau e tau whanau, toa whatu. Whakamalohe ni ki a mai moa,
whamatala mahino kone o mai he pongpongini. Pea koutui pe i kai ha taha ia ta whiawhia he pongpongini. He oku mahino mai e i kai ngata pe he ta une ki polo kalamani ka e hoko hoko atu he ngahi ta o ka hoko mai. Tau hoka pe waheni ke konga mahu inga o pongpongini ka kono fuaki ko ia o ngahi pale ma e tau whanau. Pea koe whainga maali e koe ni o kōkore heni ki a eti whakahua kene whakahoko atu ahano ui a hingoa o e tau whanau. Pea o ko whakawhi e atu heni a tale kita ko ia o e CST Division pe ko lola toko taha kene ka taki mua o fuaki ange ai ngahi pale ko ia. Malo. Ko le mo ke u fanga pe he tara fata ko se no afu ki ka ta mo ko ai fanga mari ko ni ke u yatu ai faka hoko hoko o i tau fe au hi pe a fa more more pe ko nga a he va he hifo te u ma va he hifo te tau kamata be me va he hifo hi pongini o hange ko e faka tau ke na e fai atu ane nai ange. Pea ko ilo peo ku singahi mātua. O ilo peo ku mou fie fia. Ko e hui he ola o e ki ngāu e ko eni. Pea wha more more pe. O ki ai pe o whaka māu au. Kai tuku pe mua ke mau whai pe whaka māu. I he ahoni. Pea ko e ola pe ni. Pea ko le rei taha pe ni na e lava o whakahoko. I he peka pau pe koe ke lama mai e hingoa ka kuhena ha whai ako i he api ako koe o kui at pe mea i e hingoa i kita masi i mo kita haine pea kata ke whai ako pe koe pure ako o ke lama mai o mau atu ai pare o e Steve Keiti o e ahoni peka pau pe heikai ke ui atu pea kata ki e toki whakakatu atu a muiange. I he whiahui tā whakatata e kalastaha, ko e tolu na e mahangai a rei ataua kolotau me e GMS hofoa, rei ataua, iyo. Paspasi mai a rei ataua. Pea mo maa ke la tu me GMS hofoa. Whang kita mongo kita mai kini na hoko koe ati le rei he kahau. Ma upe ho pare pea kataki kau whakafo tu o taki atu ai pe ke matapa ki tua ka e. Ko e ua, ma uia ke GPS a hala lo e Samuela Tavo. Samuela? O kera Samuela? Ko e uraki i he vahe hihi fo ke whiahui tā whakatata o ku mauia e ana lo roa be me GMS hofoa. Koe kalasi ua, koe tolu o ku mauia e ema tā aufa me GMS fatai. Ema? Koe ua, o ku mauia e Sofi Reota me GMS Tokomololo. Koe
Koe toko taha tā whakatata le rei taha ke kalasi ua, o ma uia e ofeina tamare me GMS whatai. Ko whiahui tā whakatata e kalasi tolu, ko e tolu, aia o ku ma uia e tirikusa pahulu me he GMS te kiu. Ko e ua o ku mahangai a langi po mare me i whadai, pea mo whireti niua me i whadai. Ano ko whaiako na whireti? Pea koe tāwhātātā lere i taha ke kalasi tolu, o ma uia e rewe ni waia me GMS hofoa. Tau hoka tu ki here volo hoko koe kalasi wha ni maono aia koe whe auhi whau mau ia. Whau mau whakapalangi, whau mau whakatonga. Koe whau mau whakapalangi, koe tolu o ku whuakia kia rinsko ula mataere me GMS whatai. Kas whai. Koe ua ma uia e loloa hoka whonu me he GMS whatai. Koe uruaki he class wha he whiau hi whau e mau whakapalangi, ma uia ke GMS wha he wha e palahamelangi. Kelas 5. Kelas 5 koe tolu. Ave ia ki he GMS toko morolo ki a aho hako. Koe ua i he whiau hi whau mau whakapalangi i he kelas 5. O ku ave ia ki a whio whaaki pita ki he GMS te kiu. Koe toko taha whau mau lerei taha ke kelas 5 i rea whakapalangi o ku ma uia e manu mataongo lavu me he GMS toko mororo. Whiau hi whau mau e kelas iono. Whakapalangi koe tolu GMS whatai ki a ofaloto taukolo. Koe ua ke GMS te kiu ki a tupo atu. Koe e toko taha tū ki mua i he whau mau whakapalangi a klasi ono, ma uia e sei ni winiwalu me he GMS te kiu. Koe whiau hi whau mau whakatonga, Kelas 4, koe tolu, felicita tu pou me GPS halaro. Koe ua, Gabriela Waitaki, GMS TQ. Koe tu ki mua i he whau mau whakatonga e Kelas 4, ma uia e Neomai Saluni, GMS TQ. Whiau hi whau mau e Kelas 5, whakatonga. Koe tolu, ana wakameilalo GMS Houma. Hawa whakafua ki GMS ki ana wakameilalo. Koe ua, Lupe Malolo GMS Fahefa.
O tu ki mua I he whau mau whakatonga e kasinima aganesi kuea chi PS halalo. Fiau whau mau e karasiono koe tolu manatu tā mei funa GMS Houma. Manatu hawa whafonga me Houma. Ua OPS tangimana GMS Whatai. Ko tu ki mua I he whiawi whau mau ai karasiono mau ia ki he GMS te kiu e loni denisi pau. Ko whau e sei I he grasi fitu mo grasi marut kore be uia tohi ngoaga ki hau pe o lululu bea mo e a wharangai mo I taha kau tare kita ko e Steve Katie e toki maua tuia. Ko e whiauhi e sei koe ai klasi fitu, ko e tolu, ko Mariana Vairea GMS TQ. Ko e ua, mere taukolo GMS Whatai. Ko tu ki mua I he kalasi fitu I he whau ECI, ko vika kolotau me GMS Hofoa. I he kalasi malu, ko e whiau I tohi ECI whakapalangi whoki eni. Ko e kalasi malu, ko e tolu, o ku mauia e meretu I fua me GMS Whahewa. Ko e ua o ku mahangai a Daniela vea matahau me GMS Puke, pea mo nofo muri mate ko lava me GMS Puke. Pea koe tū ki mua I he tohi e sei whabalangi I he klasi malu o mauia e lo sana re ota me GMS toko moloro. Whao si me wahe hifo, koe e sei whakatonga. Koe tolu, e klasi fitu, fua ki ofa tangata iloa me GMS Whahewa. Ua, Marianonu me GMS Hofoa. Ko tu ki mua I he e sei whakatonga, I he klasi fitu, ma uia Sisiria Vaitai me GMS Hofoa. Ko e kalasi malu, ko e tolu I he kalasi malu, he e sei whatonga, ko Tion Tupou me GMS Houma. Ko e ua, ko Hereine Latu me GMS Houma. Pea ko e tū ki mua, I he tohi e sei whatonga e kalasi malu, pe ko e Form 2, o kuma uia e aturia similai me GMS Hofoa. Malo, whamalo ke tare kita e CST, I he ono fua kia tue pare wahe hifo, I he pongpongeni. Kātaki, tautoi paspasi I mai e whanau, ne nau I puna, me he wahi hihiko. Lolotonga e tau talitali ko ia, ki hono whakahoka te ngahi pare, me I wahe hahake e wa, o ko ana e whainga maari e koe ni ki hihifo, ke nau omi ha tau ki foi item. Malo.
Ui veko ki motol ko e tau re tio walfit poini mai fa ema tau fa mafola fa tonu e pongpongi ni la ko e proklama me he Tonga National University hoko mai e ngahi fe auhi i he poster pe foki he fa mau pe mo fa USA un mai ai pe i he hoani ki he item ai vai haha ke famole mole vai haha ke uluaki ai a koe tau olunga toko taha ini, pe koe solo tau olunga. Whao koe ia taha kau whanau ako, mei wahai haha ke whamawhola whangatonu, pe mei he holo whataanga, koe a pia ko nesi ko Gonzalo te i mei pahu i he Tonga National University. Malo atu heni koe uhia koe tau olunga koe me hihi fo. Koe whainga maali e koe ni te tau hoka tuai ki ngahi pale koe ia me hahake ua. Ka okuiaia e kole heni ki a Lilieta Takau, Save the Children Lead i tonga ke whakamole mole mua ka ke mea mai o fuaki a ngahi pale koe ia malo. Malo, tu kita hoka tau pe ki haha ke ua. Ko re pe ki haha ke ua, te mai e kau mau bare ko ya haha ke ua. Ko e whiauhi tā whakatātā ko e kalasi taha, mo e kalasi ua, pe mo e kalasi tolu. Ai aku wanga peheni pia me he tolu ki he uluaki. Ko haha ke ua foki,
o ku kamata atu ia me ngahi ako ni koe pia me i veitongo, a tere, lo tolu, alua i ki halariku. Ai ako hahake ua ia. Koe kalastaha, koe tolu i he whiahu i tā whakatata e kalastaha ko siao si tui maa pia me he GMS longo te me. Koe ua ko siuta funaki pia me he GMS fua motu. Siuta? Koe ulu aki o ku mauia e Angelina Lolohea pia me he GMS fua motu. Aio. Pepe kalastaha e mo kalasiua. Nau kei pepe i he ngahi ako. Koe kalasiua. Koe kalasiua. Ko whia i tā whatata e kalasiua koe tolu. Ko viriami vea mi he GMS fua motu. Koe ua. Ko afu alo whakatou mafi me GMS veitongo. Koe uruaki he whiahu i tā whakatata ai kalasiua ko merinta kaisa me he GMS fua motu. Iyo lulu pe ko certificate e ni okto ya mai. Ko tā whatata e kalastolu. Tā whatata e kalastolu, koe tolu, ko sione lauaki GMS veitongo. Koe ua, ko aterini tupou GBS longodeme. Aterini? Koe uruaki o kumahanga e uruaki he whiahi tā whatata e kalastolu, ko Kathleen Fonua me GMS fua motu, pea mo ilai sane Lolohea me GMS fua motu. Ko whiauhi whau mau ai kasi wha ni mabe moiono. Whakapalangi, ko e tolu ko kasimea fifita me GMS hatere. Ko e ua ko mere ana rikiriki me GMS atere. Ko tu ki mua i he whiauhi whau mau whakapalangi ai kasi wha ko emarite moala me GMS atere. Kelas 5. Koe tolu ko ofa tunga fasi me GMS fua motu. Ua ko blessing tayone me GMS atere. Koe tu ki mua i he whiauhi whau mau e kelas 5 o kuma o ia enseni ngalangi me GPS folaha. Whamau whapalange kalasiono, koe tolu ko Nelson i tanginoa GMS fua motu. Koe ua ko halamehi vairea GMS fua motu. Pea koe tuki mua i he whiauhi whaumau ai kalasiono ko siswha talasinga me GMS fua motu. Maari e fua motu. Koe whiauhi whau mau whakatonga, klas wha, koe tolu ko popi tupou me GPS alongo te me. Koe ua. Popi? Koe ua ko Getsemani tolu me GPS alongo te me. Ko tuki mua i he whiauhi whau mau whakatonga ko oriwe paongo me he GMS veitongo. Getsemani?
kelas ni ma. Mau whakatonga kelas ni ma koe tolu ko sione lolohea GMS fua motu. Koe ua ko suri hopo noa me GPS alongo te me. Suri? Peko tuu ki mua. I e whea hui whao mau whakatonga e kelas ni ma ko sisikuru polu GMS adere. Kalasi ono. Koe tolu, te marisi tua koe GPS alongo teme. Koe ua aku mahangai a fine inisi me i GPS alongo teme. Pea mo akata ti mani pea me GPS alongo teme. Koe tuki mua i he kalasi ono. Ko Stacy Firihia me GMS Veitongo. Koe whiauhi whau e sei whakaparangi kalasi fitu. Koe tolu ko Angelina Fonua GMS Fuamotu. Koe ua ko Mere Sawaki GMS Fuamotu. Koe uluaki ko Katarina Hiriau GMS Adere. Koe Krasvalu. Tolu Mere Ofa Firihia GMS Veitongo. Koe ua Lowena Funaki GMS Fuamotu. Koe uluaki ko Theophany Sakopo GMS Veitongo. Ko whiauhi whau e sei whakatonga, koe tolu ana tohia whinau GMS Lodolu. Koe ua, ko Henry Merikiola GMS Atere. Koe uluaki e Krasfitu ko Lata Vairea GMS Fuamotu. Koe Krasvalu e whau e sei rea whakatonga. Koe tolu o Viri Foni se talakai GMS Malapo. Koe ua Daniela Feao GMS Atere. Peko tuki mua he kalasi malu i he whiau i whau e sei whakatonga o mauia e Lowena Funaki me GMS Fuamotu. Maro kia iria te takau e ne whakakato ai pare ke mai hi fo ua. Kataki katau toi paspasi mai whanau, le nau i puna ko ia me wahe hahake ua. Koe whainga maali e ko ni, o atu ia ma ai whaiva ko ia wahe hahake ua, ko mo whainga maali e ni, malo.
Hoka toi pe ai whamafola whangatonu me he holo whataanga o e Apiako Nesi me he Tonga National University i Pahu. Lama tuia a hono ui pe mono whaki ngai pare ki he poster pe whoki ki he mau mo e sei. Aia ko e wahe hake ua. Hoka toi pe mo e nau tauolunga. Tauolunga ko ni me he tuitoi a tamare me he Apiako GMS pe ko ia ko lotoloto ai pureanga i New Toua. Whakakoloa e ahoni ko hea ko e mātua tau whanau mo ki nau tolu. Ai longa i whanau nau kau whataha i e polokalama whoaki pare whakatau mua ko Save the Children Tonga. Pe ko hono whakahaofi ai longa i whanau i Tonga. Ko e whamawhola whangatonu ia mai whamalo ia whoki. Ai wa ngawe tare kita ki a lola tota hape ki toi ngai kau ngawe. Ki nau tolu nau poupou ki he ngahi lau toi si mo ia ko loto. Pe whoki tare kita ko e whawhalangi ia he peta ki whanga i he oau mauinga o ahoni. Ongo nā to he ngalu ia valfit po ni mai whaema ai reo o e whiawhia mo tolu ko iang mo wakai mai i he tau pesi Facebook io ko e tauolunga whiawhia pe ko solo tauolunga toko taha ni me he lautohi GMS me New Toua. I he whainga maali e koe ni, te tau whanongo ai ke whanau ko ia ni nau ikuna me he wahe kolo. Pea ko ato ai pe ai whakaafe ki he whakaafe whakalanglangi o aho he peti tā ke whanga whamole mole ke mea mai o whoaki a ngahi pare ko ia malo. Ko le mua ke u hoko tai pe ai ono whakahoko atu ai whi auhi o e wahe kolo. Ko e wahe toko lahi whoki eni i he ako koe ai ako loto kai o maa ai lautohi pure anga. Ai aku kamataya bea mei havelu tonga sai skulu au ki kolo motua o aluai o au ki popua. Pea koe hangai hono whakahoko atu ai whiau i tā whakatātā pea me he kalasi taha o au ki he kalasi tolu. Mo whanongo mai malo koe kalasi ulu aki pe koe kalasi taha koe tolu ma uia e merese ini tā funa me he GPS a halamawe. Ko e ua ere noa māsoe me he Tonga Side School. Ka koe tuu ki mua i he tā whakatātā e kalastaha ko stani, ko sinitarela whatani tawake me he GMS a longolongo. Ko whiau i tā whakatātā e kalasiua, ko e tolu, o lupe mahe me i he Tonga Side School. Ko e ua, ko nā Daniela se lui me he GMS mawhanga.
Ka koe tū ki mua i he whea hui tā whakatata ai kalasi ua o mauia e Veronica Funaki me GMS anu alofa. Whea hui tā whakatata ai kalasi tolu, koe tolu lose o tuafi GMS mawhanga. Koe ua Jacob Moala GMS ngereia. Ka koe tū ki mua i he tā whakatata ai kalasi tolu o awea ki he St. Francis Alphasi ki a Sio Siua Poridoni. Whalaki ko asisi ia. Koe whiauhi whau mau ai kalasi whani maono, koe mau whakapalangi koe tolu te vita ko te me he Tonga Side School. Koe ua ko Teresa Moi Moi me he GMS Longolongo. Ko tūki mua i he wheu hi whau mau whakapalange kalasi wha re hopua me hawe areta me he GMS nuku alofa. Koe kalasi ni mā. Kalasi ni mā ku mahanga ai a o peti lutui he GPS halamawe. Pia mo eularia kokana singa me he GPS halamawe. Koe ua o kutoi mahanga ai a Mercy Moala me he Tonga Side School. Pia mo mere ana tapu eluelu pia me he GMS Longolongo. Pero tu ki mua i he wheu hi whau mau whapalangi wawea e toa gase tau malolo me GPS halawa we. Wheu hi whau mau e kalasiono koe tolu o kumahanga i a seini ki walu GMS whanga pia mo George halaholo GMS Fasi. Koe ua, o kumahanga i a Simeone a kau ola me GMS Fasi, pia mo una loto fangu me GMS Fasi. Hau pia whafonga me Fasi. Koe tūki mua i he whau i whau mau whapalani, o kumau i a Agnes Kakau me he Tonga Side School. Hau pi whai ako Side School. Mao. Whau mau whakatonga. Whau mau whakatonga. Class 4 koe tolu ko viriami ta ufa GPS halawave. Koe ua ului taulua me he whalaki ko asisi. Ko tūki mua i he whau mau whakatonga o mauia e meria me tufunga me i whalaki ko asisi. Peo i whau mau whakatonga e kalas nima, koe tolu o Lady Lolo GMS Ngereia. Koe ua Maikolo Akau Ola GMS Longolongo. Pea koe tūki mua i he kalasini mā ko Hadash Paongo me GMS Nukualofa. Hau pe mai kolo. Koe kalasi ono. Koe tolu ko David Nau GMS Fanga. Koe ua, o Teresia Kaufusi GMS Ngereia. Pea koe tūki mua i he wheu hi whau mau whakatonga e kalasi ono o mau ia Pepsia Kolotau GMS Fasi. Koe wheu hi whau e seia e kalasi fitu mo e kalasi malu. Koe kalasi fitu koe tolu Iwoni Laume me GMS Ngereia.
ko e ua feo wha ki tō pui me TMS ngere ia. Ko tūki mua i he kalasi fitu e whiau i e esei whakaparangi ma ui e kaloni whau kawha me TMS whasi. Ko e whiau hi esei whakaparangi ai kalasi whalu pe ko e Form 2, ko e tolu ofa tukutau Tonga Side School. Ko e ua neo mai helu Tonga Side School. Ko tūki mua i e whiau i whau e sei whamalangi ai klasi walu ko whetutaki ulakai me he Tonga Side School. Ko e sei whakatonga, ko e tolu iwon laume TMS ngereia. Ko e ua whio whaaki tōpui TMS ngereia. Pea koe tūki mua i he whiau hi whau e sei whakatonga ai kāsi fitu ko merenai te koi me he TMS ngereia. Koe kalasi walu, koe tolu ko tupo moi me he TMS whanga. Koe ua i he whiau hi whau e sei whakatonga ai kalasi walu ko wilamila mau me he TMS ngereia. Pea koe tūki mua i he whiau hi whau e sei whakatonga ai kalasi walu o ma uia e lore ini moala me TMS ngereia. Maro ki whawhanglangi, i whuaki ai bare wahe kolo. Ka taki, tau toi paspasi i mai e whanau, ne nau i kuna ne he wahe kolo. I whainga maali e koe ni, tau kole lewa ke whai wakoia me wahe kolo, ko mou tai mie, malo. Angi koe ko ongo nā tu he ngalu ea whamawhola whangatonu me tau reti o Walfit.5 FM pe ke tau live Facebook mo YouTube ko e whaiwa me wahe kolo lava no ia te posters na tolu nau mau ai whiau hi whau mau e whoki ki he whiau i whau e sei ko e whaiwa ni me wahe kolo e ko e wahenga tola hi taha aini kau ke ngam lau te taulunga toko ua ini nei wahe kolo whamawhola whangatonu i he anga lelei ai TNU wa ako ia ki he tau whanau lautohi pureanga.
ia pea me vahe kolo. Tawa o mai ene ki he vahe whakaosi, aia ko vahe hahake uluakia. Pea ko ia o ko kole atoa heni ki a eti whakahua, ke whakahoko mai, a ki nau tolu ko toa pe, o ku nau maupale e ahoni, pea ku te iai pe ai kole, tale kita, ke whakamole mole, o fuakiange, ai pale, e whanau, me vahe hahake uluaki. Malo. Malo. Tupe ke whakakato i be vahe whakaosi, o i tau fuaki pare i he pongpongini, pea whamanatu, tuke ngahi vahe ko o si kataki o ki i tarisi ho alu, he koe osi pe koe ni o ku tufa toi be pa mo sila. Koe hahake uraki, ko hahake uraki, ai a ku kamata atu ia i holonga, o alo toi pe ki hoi, pe atuai ki talafo nukureka o toki taofi mai bia mei afamo ni utoua. Ko whiau ia e klasi taha, i he whiau i taha whakatata e klasi taha, ko e tolu, o kumau ia e huelo matakaiongo bia me he chibi e sa afa. Ko e ua, o kumau ia e tāpua ki whakaosi bia me chibi e sa afa. Pea koe tūki mua he whiau i taha whakatata e klasi taha, o kumau ia e fisita ria walu me chibi e sa afa. Tare niti taha whakatata au pito ai whanau bia me i afa. Koe klasi ua, koe kalasi ua, koe tolu, mauia e vola siare beha me chie me sa afa. Koe ua, o mahanga ai a sione me sake me chie me sa kolonga, beha mo hurita fosio me chie me sa kolonga. Koe tuki mua, i he whiau i taha whakatata e kalasi ua mauia e ārisi lui me chie me sa hamonga. Koe whiau ia e kalasi tolu. Koe tolu, ko Margaret Murphy me chie me sa namutoka. Koe ua, ko Sane Aitu me chie me sa kolonga. Koe tūki mua, i he whiau i taha whakatata e kalasi tolu ko misinare o whahulu me chie me sa hamonga. Koe whiau hi whau mau e kalasi whani mau no whakapalangi, tolu akau ko ākesa akau ola me he chie me sa lapaha. Koe ua, ko neusita waipulu me he chie me sa namutoka. Ko tūki mua i he whiau hi whau mau whakapalangi e klasi wha, ko mere ane tau whalere me he chie me sa mua, pia mo kene ti filo me he chie me sa kolonga. Koe kalasi ni ma, koe tolu, kolo maire whehoko chie me sa mua. Ua, Abel Lapota, chie me sa namutoka. Ko tūki mua i he whiau hi whau mau whakapalangi e kalasi ni ma uia e Dylan da ofi me chie me sa kolonga. Kalasi ono, koe tolu ko ana kautai chie me sa lapaha. Koe ua maasi taimani chie me sa mua. Ko tūki mua i he whiau hi whau mau whapalangi e kalasi ono, ko ana pela tangi noa chie me sa mua. Whau mau whatonga. Kalasi wha, koe tolu, o meria me tūfui chie me sa mua.
Ko e ua, lafi moala la bare GMS mua. Ko tuki mua, i whau mau whakatonga e klasi wha, o tangkina tākai me GMS kolonga. Ko klasi ni ma, ko tolu, ko tupo uvalu GMS safa. Ko e ua, ko sione finau GMS mua. Ko tuki mua, i he whiau i whau mau whakatonga e kalas ni ma ko kare sita riu GMS nugureka. Kalasi ono, ko tolu, te wita tapa atu GBS afa. Ua, paya vaiola GMS kolonga. Ko tuki mua, i whiau i whau mau whakatonga kalasi ono, ko sida sinia foto me GMS lapaha. Whiau i whau e sei whakapalangi, e kalasi fitu mo e kalasi malu, ko e kalasi fitu ko tupo fulau mo e loa GMS kolonga, ko e tolu ia whiau i whau e sei whakapalangi e kalasi fitu. Ko e ua, ko lavinia langa oi me GMS kolonga. Ko tuki mua, i e whiau i whau e sei e kalasi fitu whakapalangi, o mahanga ia fine e mapulu me GMS kolonga, mo Maria lanu mata me GMS lapaha. Ko kalasi valu, ko tolu, fatai lose GMS kolonga. Ko kua, o kumahangai a vaiorini palanite me GMS mua, mo sisfa palanite me GMS lapaha. O tuki mua i e whiau i tohi e sei whakapalangi a kalasi valu, o mauia e viriamiri me GMS lapaha. Whakatonga. E sei whakatonga ko e klasi fitu. Tolu, lavinia langa oi GMS kolonga. Ko e ua. Ko tupo taise fulang mo e loa GMS kolonga. Ko tuki mua i he whiau hi tohi e sei whakatonga e kalasi fitu, mauia e palutawa me GMS kolonga. Ko whiau hi tohi e sei whakatonga ai kalasi malu, ko e tolu, ko lovely mafi GMS hamonga. Ko e ua vaiorini palanite GMS mua. Ko tuki mua i he whiau hi tohi e sei whakatonga e kalasi malu, o mauia me tui lao bea me GMS mua. Malo ki whawhangangi, i he whakato, o e whakpare. Ka taki, tau toi paspasi i mai e whanau, e nau i kuna, me wahe hahake uruaki. I he whainga maali e le wako ni, o tuku angenki wahe hahake uruaki, ke nau omi e tau item whakaosi ki he bongbongi ni. Malo. Ko e item whakaosi o e ahoni, ko e tau olunga. Tau olunga ia me he ngahi lau tohi sii. Kau mai ngahi lau tohi yako loto ai pureanga, me i wahe hahake uruaki. Aia me i wahe hahake uruaki. Ko e lawa iho no ui atu e kau maupare wahi fo. I he posters, kalasi taha ua mo tolu, pe ke whau mau, kalasi whaniwa mo ono, pea pe ke whau e sei kalasi fitu mo e walo. Ko e polo kalama makehe o e ahoni, o e ua u whaki pare, ai ngahi lau tohi si ai pureanga, pe ke ako loto, kalasi taha ua tolu i he poster, whau mau whani mauno, e pe fo ke whau e sei e kalasi fitu mo e walo. Ai kona ulawe ke ane nai ange,
Koe ua umau ingai ni, me lava mai kau mau pare ngahi ako anga, lau tosi, kau mai ako loto. Pea pege nau mātua ihe otu tongan, ihe whamore more, i tonga tapuni. I tonga tapuni vai hake, kau maa vahi hifo, pea mo vahe loto, kau atu mo vahe kolo ai. Whamaro ki hahake urangi, o i ono whakakatu ai item whaosi, o e ki katoanga o e whiawhini, o e pongpongini. Ko e whamanatu atu pe, ko hi ke mou, asi i ho mou lama atu, o ku whaang pe timi a mai moa, ke whakaau koto atu pe, ai ki mea o whae ahoni. Hano whakatoa, e whiwhia ke whawhea e whawharanglanga e ahoni, ai tare kita wa lau tohi he peta ke whanga, ke whakoroa ai ki katoanga e ahoni. Maro. Tapki e awhia atua mawhi e tau lotolotonga. Ia ko whatulo watu pia moha ngahi tunga ko toa pe ku tonu ke whakatapua i he katoanga whiwhia e akoin. Tara mo ka apu i a whakatapuni ki ha ngahi tunga na tonu ke whakatapua ko kore ke uhufanga atu i he ako pia moe lotu. Kura ki pe tau whiwhia ko toa pe i ahoni whanau o kore atu ke mou ki tautu whanongo mai e no be tau ki rea pa tau tuku. Ko e ahoni ko e aha whakawhiawhia au pito ia tau te whito ke ki polokalama koen ko Save the Children. Aia ko e nau tau mua ke whakapapau i e malu ai whanau
pe mo nau hao he taimi ku nau ako ai whamalo lahi ki he taki koe ni o e tawhaki koe ia lirieta takau te pehe ki he taki koe ni he unity pa mo project koe ia o ku whakahoko ia e he kaunanga koe na ne whakakakato atu ai tokoni pe mo e omia ngai whakaukau ke tau lava o ngā we i loki ako he tau ako kau whai ako, kau maa kau pure ako kau maa kau tau whanau ko e fofua taimien ke tau hanga whakahoko ai maka maire koeni ko no whakahoko whia auhi koeni na e teu ke tau whakahoko i he main office a Mataka ka koe hui o ku mo ua ia pe tau hiki mai ke holo koeni o whakawhiewhia a hon ko hui tau hen pa mo tare kita koe CST ko ia ku ni hanga o pure i mo tokanga i koe ai Tonga High School indoor stadium ko e tau whiau i pehen ko he tau fo'ou tom ke whakahoko ia ki ai ko hui ke lava mai ai kau whai ako kau tau whanau pe mo whanau ke nau ki ataange ke nau lava o whakahoko e whatongia ko ia ka ia ahon o tau whawheta i ke tui o e lang ko hui ko e tau lava o whakahoko e polo kalama whiau i koe na e o mai ai whakakaukau koe ni pe mau tala noa ki ai tana e tokoni au pita kau sia e sapa peke tokon tare kita ke mau whakakaukau ke ai ange ke tau sio aonga ngā ue koe ni e a kono mo ni tau sio ki ai wakai he ahoni o kou lawe i pea ukai pe whahinga katoa ngai mohono tutuku e lava pea pe mai na ton ke uraki a hai pea ua hai ka kou kore atu koe tau ka mata tuwange me ai a kau whakamau ke kau whakamau o kou lawe i pe koe ahoni koe hui koe fuafua ka mata ia whahinga e ki moutolu na e o atu certificate ke heia pe te ke o atu o certificate ka e ospe koe ni e whakakakato mo whakalelei atu na ia e whakakaukau ke tu whatu ai paanga mo pare paanga ka koe kusio koe ke whetoa ki holo certificate maha kusai ang pe ke whetoa ki certificate o e whetoa ki e pare paanga koe hui na alu e taha mano ia ki hatoko taha koe kai ke ne mau e ia koe whakawhiewhia koe o ki whiauhi koe ni o ku loto lerei ai waa koe ni o ku nau whakahoko ai Save the Children pa mo Child Protection ke nau hanga o whakapare aki hase niti ai whiauhi koe ni o tau whaki he ahoni pea koe ngahi pare koe na nau hanga o mai te talanoa tu pe ki ai koe uhi ke mo hanga peo ilo na e o silave pea mai moa ki ai koe pare koe ni kau whai ako, kau pure ako, o ange ia pa maae whanau. O kiai pia moe whakamau i whakaloku fua, o pare ia ki he whakaapi ako, e tau hia, pe tok fuaki he whakataha kau pure ako, i he whalaite ui ki kahau, ki e kau pure ako. Kau peheni e whakotutu koe na e whakahoko ki ai. Koe kalasi taha, na e o ange pare uraki koe paangai te au. Pare ua koe paangai walunoa, pare tolu pangai ni manoa o tatau pe i he tā whakatata mau pe moe ngahi whao ese koe kalasi wharewa ki he nima pe moe ono koe pare uluaki pangai tolu ngeau pare wa pangai ua ngeau mahalo koe kou te au o hala ton ke nau kumi e pe kehi ko na tona nau hiki mai kai kehi ka koe pare uluaki whakakalasi koe te au pe moe walu noa, pe moe ni manoa e tolu. Pe tok whakamau i whakaluku fuare waia, o oangi kia ki nau tolu e paanga e tolu ngeau, ua ngeau, pe moe te au, e tok whakia ke tau whataha whakapure e wike kahau. Pe koe e se i rewa pe moe ki he form 2, i pare whakaluku fua, o oangi kia e paanga e ni mangeau, paanga e tolu ngeau, pe moe paanga e te au. Tatau pe ki he ngahi kalasi kai ke ko tau lau sirini be ko mata ki mingi ho tau lae mo tau mea ke tau sio ki ai ka ke te au o whakawhiewhia au pito e ahon ko e mea panga bene kai ke ulave e polo kalama ke lahe ngai ai te mi kana whakaukau au ke osi pe koe ai whaki o e lau mau pe alava mai e toko taha koe na ne mau e ni fo i mau o lau ke tau whanongo ki ai ta koe na hala pe whakamau ia kau mea kai ke ka koe ni hoko atu
ko e ne foaki ko o e pare e lau mau lava mai to tahana ne mau ako mau loto ne foi mau ke ne lau tu ke e sei pe mo ta fa ta ka ko ku fa kau pe ke tau lava ngawe aki ai me au tau hanga fau ke tokonia ki lau ko fa malo foki ki mai moa ni tala mai e to o ngahi lelei taha ko ni ngai fe auhi o pakia pe pulusia ka ngai channels ia ki he lau konga ke lava lau konga pe e hai e hingoa ki ireka koe na ni hanga whakahoko na ni whao mau pe koe ni tā whakatata pe koe ni ese kai ke o tau fia pe he ahon ka koe konga uluaki en hono whakahoko e polo kalama koe ko whampe ke whanongu ki ai e kau pure ako mo tau tolu kau whaiako ko ti sema koe osko e tau CV te tau whakahoko e tau tolu koe whainolo ia au e tau whiauhi pea e o atu e whakaiki ki ngahi item ko ia pea te tau o tau tolu ke intoa ko spuka ia ki e tare kita koe CST ke wiki koe ku osia e tau CV tau o ki ai aho e taha ai vahe e taha na uomi o whakahoko e nau ngā ue monite, tūsite, pure lulu, tua pure lulu paka awhalai te rewa tau uomai rewa whai e tau whainolo ke intoa e osika whakaosia ke tau floati tak taha te uteu he ako e nau floati tohi kia i pia moe whimi na nau ngā ue i mohono whao kia e nau ngā ue po uomi ke tau hanga poloka ia luku alofa kātoa fu i lau tohi koen e whango fulu maa ono i tongani ka pau te moutaki hongo fulu mai e floati mea lere ho mou ngahi mea lere tau whengai peta toki o te lava mea lere o hao mai ki loto nuku alofani he wike ko ia ka koe konga ia e tau hanga promote ai mahu inga ke malu e tau whanau i he ako ka mohono ako i ki nau tolu ke nau ilo o ki ai ho nau mahu inga o whamalo la heat ka moutou kau pureako whamalo at kau whaiako pea whamalo at ka moutolu whanau ako ko lawe i pe ku pea mai kau tai whanau pea mei api pea o koutui pe o ku na mou tokoni lahi i hono tokonia e tau whanau ko e whakakaukau he ni ke tau lava ngā ue whakataha ai potu ngai ako kau whai ako, kau pure ako pea me kau tau whanau ki hono ako i e tau whanau e taim tatau tau tui e ai hatonga o nau tupu hake o ku lele yangi pe to e longo mou yangi ki hono langa ho tau ki whonua ko e whakawhiawhia e a koen, ko ulawe i pe, ko hui koe fuafua kamata eni o e tau fuaki pare koen. Ko e taim koe te tau whakahoko ai i he osi koe tau sivi huu mo e sivi ki he tem whakaosi, e to e ki i whenga i ke to e lele i yangi. Ko ulawe i pe whanau, mahape na nau ilo, o ku hangi na nau mokosi a he lava mai ki mua mau e nau ki pare. Ka kono moni, ko koe ku whakailonga mai a mai moa, e lava pe o tufu atu ai pare he ahoni. Pea ko moutolu ko mou foki, mou loa moto, mou Steve Keiti, kai tuku ai se ni ti a heni, koe ke mou fie maa e moutolu. Moutolu ben ko kui whare ni, tufu atu ho mou se ni ti. Ka neo ngoia, whakahua pe whanau, whamalo atu ka moutolu. Ka maa atu lewa hao se ni ti, alu hanga tonu moia, awe ki ho o tamai pia moho whae. O lewa hao whakatau as poloka aki. Alu moia ki api, ai aka mo laita ba mo Steve Keiti, ko koe ia nā ke mau. Ko taha foki o e makamaire o ki whiauhi koe ni, na e whai pēa hono whakotūtū, ko e posta koe ni koe o ku hātu mei muahange koe whakahoko atu e mai moa, e whakotū uia pe koe ki tamasi koe ahe a piako koe ia, e whaki lewa ka nau tolu ha whahinga whakotunga pehe pe ko ha billboard, ke whakotū uai, ko e tā whakatātā ia e ki tamasi i he nau a piako. Na ku koreanga pe lava o mai ki nuku alofa. Tamai mai moa ia ka whakotu ia e puri katoa nuku alofa ia he upilpoti koe ni e osi. Pe te tamai pe he puri ako nuku alofa ke tuku pe kua kaureka nuku alofa ia. A neongo ia, u whakawhiawhia au pito hahake. Ai whak pare aho. Niko whakotua pe i mua heka u whanongo. Waenga ia pia koe koe ke asi ia. Tau te whito ki hifo kolo vai, ko pe au kona tona e senturi ua e ako, ka ki asi mahataha ia e maupare bea mei kolo vai. Ka pau ku nai kai ke kawa kolo vai pa whakaau atu ka so siwa mo nia mo mea. Ke nau te e peke nau te hike whamou i atata tau whoou he. Ka neongo ia whakawhiawhia e tau ngau e aho ni. Mo tolu koe ngahi ako kai ki asi ho mou hingoa, mo ki ofa mai o
ki whamato ato hifo, koen ko e toko te au walungo fulu tupu koen na nau mau pare aho ni, tutonu ke haa mai ke tau whanongo ai ke ngahi ako. Whamaloa ke ngahi ako koen na nau kau he fuak pare aho ni, mahino pe ko e o laia tokon ba mo ako tau fai kau fai ako, pe pehe ke tataki tau whakahoko kau pure ako. Ko e whaka kakato koe o tau pare whakapi ako, e tau fuakia, i e tau whakataha pure koe o wike kahau, pe tau fuakia ki e kau pure ako, pe koe se nitia e fuak mai api ako. Ka i he ngahi pare aho ni, o kore atu pe, tau uange ke whakaiai aki ako e tau whanau, na uo moe ke nau matua ki api neongo pe kisi e ki se niti, ka e mahino, ko e ola ia e nau ngai whakako nai whai, tau te wai ke te mihono wha, e lava whakakato ai e tau ngāwe ko ia. Whakato ako whakafufunga e te minister pa pehe ke CEO, ai whakamalo lahi au pito, i e lava e whatongia e ahon, pehe whakafufunga whakamalo ke aririeta pe amo. Mai moa, i he whakakaukau lerei whakaako koe ni bo o mai, tauan ke hoko maupe. Ai ki polokalama koe ni, ko ha mea lerei ia, ke ako ai e tau whanau. Whamalo atu ki he kau ofisa ako, kau maa kau pure ako, mo tolu ko toa pe kau tau whanau, mo lava mai, tauan ke toa mafi, ke ni kei whai tāpo e kina ki tau tolu, pe hoko atu e mama e ako hono tutu, yo tau ki whanua, he waa o e lau tohi, mo e ako loto, lewe whaha, maroa. Whamaloa atu heni ki tale kita, pea mo lea whakakoloa o aho. Pea koutui peo ka pauna mou tanguto whanongo whakalelei ki he mea e tale kita. Koe polokalama, ko whai hono whakotutu o mono te waki atu, ki he whakaosinga o tau, koutui koe polokalama ia te tau toi kau whakatahai, fia e tau whanau, ke tātuku aki ai tau whakaako, ko eni oi wafe ua ono. I whainga maalia lewa koe ni, o ko ato he nei whakaafe ki a Lilieta takau, me he Save the Children lead in Tonga, ke ne whakahoko mai a e tau lea whakamalo ke pongpongi ni. Malo. Whakawhetai ke e ki whanau. Peo ko kore ke whakamalo ai pe i he ngai whatapu a whaki i he tau katoanga e aho ni. Mo tau maalari ke whakawhiawhia i a tare niti mo i kuna mo i lava mea tau whanau. Kau hao hake i he whafofonga i ai hoa ngāwe, ai potu ngāwe ako, mo i ako ngāwe. Ka koe kau tā whakamamanahi, tau taha, koe Save the Children, pe koe hao whaki, mo malu i e tau whanau, i he whakamalo ki whakalanglangi, a tare ki tā, he peta kei whanga, pe he whoki ki he tare ki tā, o e CST, Lola toko taha, a he tokon tare ki tā, o e wālau tohi, pia moe ngahi ako loto, a ki moutolu, kau ofisa malunga e potu ngāwe, mo ki moutolu e kau inspekita, me he ngahi vāhenga o e ako, wa usia kau ofisa kotoa, na tau whengawe aki, ke whai e ngāwe koe ni, ange koe whakatau kei, na whakahoko atu, e he pure o e pokalama koe ni o tau iheni ai, Tonga Safe and Resilient Children, ma imoa, ma whireo, koe pokalama penia a ki tau tolu, whanau, ke whakamanatu ai mahu inga, ai malu mo hao e tau mo ui. Hange ko ia na e ai i he ngahi wike ua pe tolu ko hiri, hono tuku atu i he tauni, i he malmalu koe ai potu ngā o e Justice, ai palani ngā ue ai pure a ngā moe tutu uni, ki he mal mo hao ai whanau, ai au kau ki ai potu ngā ue ako, mo ako ngā ue, pena whai e poupou lahi ki ai koe mata i koloa, Tonga Child Protection Policy and Strategic Action Plan. Pe koe pokalama koe ni, koe langolango pe moe poupou, ki he malu moe hao ai whanau, i he potu kotoa pe. Kai ke ngata pe i loku yako, kai pe he pe foki ki api, malu mo hao a api, pe mo ngahi whitu pe whanonga ki he tau whanau o mau mo halo.
ma pe mo malo ke fa malo la ya to ke kau pure ako pe foki ki he kau fai ako i he poupou na fa ko mo fa nau mahino au pito ngahi ako ia na e ki fefe kangi ai poupou pe lava pe ia ke mautala i he sio ke ola ko ni ai ngawe ki na to na fai nga mari an ke to ni mo poupou i fa nau pe ko yo ke to e fa malo lahi kau tau i fa nau ku mo me mai a hondi ke tau ka nga poupou ki he lava me ai tau fa nau malo e te utangata mo te kwefine ki he kahau malo ai ofa pe mo whakalanglangi ho mo whanau poupou ko ia o tau fia i a koe ni. Te ukore pe ke tau whanau ke nau ki tu ki o lunga, he? Hey, boys and girls, Simon says stand up. Okay, everyone stand up. Simon says shake your hands. Simon says put your hands on your head. Okay, Simon says shake the hand of your neighbor. Ki lulu ki ho tafa aki. Io na ke ta te Simon ke ki lulul ke ka nga aki ai te mo mate ko to fa nau pe te fa foki mai pale ka ko ia fa nau o ku fe ka tau pas ko toa okay fa nau boys and girls 3 cheers for all those who got prizes today. Hip hip hooray, hip hip hooray, hip hip hooray! Thank you everyone who was a winner. Everyone who won, whether you were in third or second and first, we thank you for your talent and your gift and participation. We thank you for all the parents who are supporting you, the teachers and the principals too. Okay, fia ke hoko te tau whenga aki whanau, hangi koe ne os whakahoko atu he tare kita o e ako, ke wa a lautohi mo e hakolotoloto he peta ke i whanga, e toi whai pe tau whi au i Novema. Ko ia hai koe ki whakamawhana pe nia, ke mawhana o mou pe ni, pe tika o mou tāwha tātā, pe he whoko mou whau mau, mo whau essay, pa mou pe hoko atu ai pe ho mou practice ke hau ki Novema, o toi maalahi ange ai whi au i koia. O kua te ofalahi ki a mou tol whanau. Boys and girls, you may now sit down. I'd like to end by reading you Jeremiah 29, verses 11 from the Bible. Whakaosi pe whakamalo, aki wholofola me he tohi a Seremia, palofita ko Seremia, vai tātaha he. And God says, for I know the plans that I have for you, plans to give you a future and a hope and not to harm you. He kou ilo ai ngahi whakakau. Kia tek moutolu, koe wholofola ia Sihova. Koe ngahi palani, pe koe ngahi whakau ki he lelei, ke o atu ha amui mo ha amanaki. Koe ai koe tukat pe wholofola koe ia whanau, ta koe kina ki moutohu mu aho, pe mai hoko ato e ako i he te emi hono tolu, malo apito. Whamalo atoini ki a Lilieta ko ia kono whakamalo ia e polokalama ko tau i kuna i he ahoni. Pea ko tau a o maieni ki he tō mui o tau polokalama, ka koutou e whakaawhi atu heni ke sosai atone, ke ne tataki mua ki tau tolu, a ki a tau loto tuku ki he hoataani. Malo. Malo, ke tau waosi, o tua mafi, koe koloa e tonga koe whakamalo. Pe au ko whakama opu aki ia, ai ngā ue mawhatuki ko mau whakahoko he pongipongini, koe mau whakamalo atu pe ki he awhiona. E o mau whakawhitai atu Sihova, e o tuki mau tolu ke mau ikuna, ai whatongia mahu inga e pongipongini. Whalanglangi, au mai tare kita, tokoni kau mai kau ofisa ako, take e safe school, kau mai kau pure ako, kau tahi whanau, kau mai whanau ako. Mau whakamone hono kotoa pe, ke kau mai a Fiona, o whakaikuna ki mau tolu, pe moi whatongia e pongpongini.
ngahi lelei, ka mai ngahi tāpuaki, ka mai ngahi kuna kotoa pe, ko whakahoko e whanau i e pongipongini, o mau whakafoki pe e langi ke o pe ia, ai mea hono kotoa pe. Mea te whalangi, ka mai, tonga ki mau tolunu kotoa pe, ko mau ngahi whakautuanga, whafoki hao ki mau tolu, ki mau lelei ki mau ngahi whitutakta. Tāpe ki nei pe ki mau tolu whafoi tutu ake ho ngahi lelei, me ona ke mama o ka tau ke whanonga pe pe mai awhiona, o mau lotu mo kore kotoa pe e ngahi meani, ke resio tau i ko susukalais, o whalahe o tau katabai, wheheba mai lau maari e maa ni o ni, no wha maa waho ngahi alo o whai a te ki mau toluni, o ana ahiri, kai whai peo tai ngata. Amen. Alo. Alo. Koe lava kakato ia e whamafola whangatonu e hoatani. Ia koe proklama whakipare ai whahauwhi e taulonga i whanau, pe mono tauhia e taulonga i whanau i Tonga. Save the children in Tonga. Koe proklama mahu i ngai ni hangi koe na mo mea mai ki ai, pe lava kakato e ngā hi pare ki he whau posters, me kalasi taha, kalasi ua me kalasi tolu. Whiauhi whau mau, na e whiauhi kia e kalasi wha, kalasi nima moe ono, pia whau e sei, na whiauhi kia e kalasi whitu, moe walu pe koe Form 1 and Form 2, i ngā hi yako loto ai pure anga. Whamalo ia whoki ai CEO, kau ma, ai kau ngau e me he potu ngau e ako, moe waa ako koia, ai potunga we pe foki ki he tareiki tai wa ki ngahi lautoisi mo ya ko loto o malawa ki whamafola wha tono atu ai polokalama mahuinga ko ini mea mai kia ia ho e ki mo kakai o whanua o malola hi wheko hi ako kauhua ngawe i he hoatani ia mesa ke whamoki oa kau whatahat mo alipate ki sina pe foki he whaita o filia paia ko au frisonu fina nofo mau tatau atu he pe me he holo fatahanga o e TNU pe ko University of Whanua a Tonga mo fatawanga pe na au takilele atu malo bito mo mea mai ka mo mea